Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! Velika Albanija je najveća pretnja za mir na Balkanu. Ideje o tome da svi Albanci žive u jednoj državi ili da imaju jednog predsjednika jesu dokaz Velike Albanije. Upravo zbog toga ja sam i predlagao i predlažem da se razgraničenje između nas i Velike Albanije mora ustanoviti na Kosovu i Metohiji i na Kosovu i Metohiji širenje Velike Albanije mora da bude zaustavljeno. Ukoliko međunarodna zajednica nema hrabrosti da to kaže, evo, reći ćemo mi. I svako mora da zna i da razume da ukoliko Albanci govore o tome da će imati jednu spoljnu politiku ili jednog predsjednika, bit će jako teško objasniti, na primjer, Srbima da nemaju jednog predsjednika ili jednu spoljnu politiku, budući da i mi živimo u nekoliko država na prostoru Balkana. Velika Albanija mora da stane. Velika Albanija je velika pretnja bezbednosti i miru svih balkanskih naroda i međunarodna zajednica mora da pokaže koliko je odlučno u očuvanju stabilnosti i mira na prostoru Balkana. Ako nije u stanju ona to da kaže i ona to da uradi, onda ćemo svako od nas koji živimo na Balkanu morati da kažemo smo veoma zabrinuti i za mir i za stabilnost. Velika Albanija mora konačno, nakon vekova, da bude zaustavljena u svojoj ekspanziji i svom širenju. Ja verujem da je Kosovo i Metohija pravi prostor da se Velika Albanija zaustavi.